Clear tu le ngai thatu te Carter thotan ni chibai le vek ule tun truma chuan kartop in khe result ngai nom tak atangin bul kan tran anga tun truma phei chuanin an game khela thil thleng ang chi te po hakaron chip chhaudon ania clear to lamte min lo ngai thlak sak theu turin kan deal chewa football thuleng te po clear ngai thla khona kan nei le bok don nia soitang in kartop in khela hian in khel munom clear tur atam khop maya kartop in khela premier league ka united team chaklo atang hian bul tran don ta ila united team hi amorima noya anin siam tha thei me ulo ani ber maya chelsea team laka point thum lo chuakin anin siam tha do ne mo kan tia ma se chu tiang reng reng chu athleng zui talo kartopa an game khela mol nei tu an ne ngei tu rangai Brentford chang goal thum goal khat ngutin an lo ne he in khela hian mol nei tu Brentford hian goal shot tum som nei hian mikhwal team united hian goal shot tum som pali an nei ve boka in khel pumpui thlira hian united team hian ball chang tamin ball possession apo sang jok ma se gola ero mol nei tu Brentford awa nei zoka an tang thong soita kang khan in khel munam taka hian goal alut ma khop maya minute riat neleka Manchester United chon an countera kunha ball khallai chu an chu sak tha angreng khop mai Henderson chon hlatak atanga ball vor phein ti boy tu nei lo thiago chung gola alo chanti ra United back three an man tangkai thiam lo zia te po heta hian alang le kan ti thayang chu Jordan Henderson an ball an vor chua phei pop khan tlar nunga tuma anlo om to lava thiago hian har salutuk lavin ti boy tu om lavin gola achui lut ane minute somni na an left winger se chun ball thatakin veilama train alu puya gola chuin bayandir chon thatakin alo beng per ball per le thi thiago chan chui let lein bayandir tan thei ngai ni yin langma se a beng per chuak man talova Sydney fine Brentford hian ma an roi zui ta der ane hemi nuwa po hian team pani te innor ton zak game monam tak kan muwa minute somni parukna mol velam sir tangin Patrick Dorgo chan ball cross selo zet mai aron neya Kelleher chan beng chuakin Sesko chan gola alo tawa Kelleher bokhin lodan sakle ma se Sesko chan ball perle thi chiang zet main achui luta United sipor su thenna bani baka United azom no a goal ma saber ani zui bok First half goal dang alu bel lava second half minute samsari pakhatna dinglam atrain kunha chun ball vor lutin embeuman gola achui mai Collinson alo potlu zau maya penalty achoi zui bok minute samsari parukna Manchester United tan penalty hi Bruno Fernandes chon achoya penalty chui chetak ane dinglam sira chui ma se ape thatok lava Liverpool goalkeeper hlui Kelleher chon thatakin aben chua saka season kalmeka penalty athel tumni na ani zuita ane hemi nu hian United team hian natakin annor zui zela hun tha po insiam nual tumma se Brentford lam hi anpal tlang thailo ani ber maya annor luat tuarin back three an man tangkai lo zia alang le ta minute som ko panga na kobi mainu ball back chezet mai atangin Brentford in an countera United tlar hnung lam chu alo ol le huai to Yarmalak ball back atang Jensen chon box pon atang gola achoya Bayandir chon alo chua zau mai achua ho te po ati thayang chu Jensen hian alaya ball achoya Bayandir hian alo ben thel tinani chu 3-1 in mol nei tur Brentford hian ne na an changa point hum United laka hian an hlo chuak zuita ane ti hian ne na chang team Brentford lam hi season tier lama che thatok lo ma se United team chu 9 point sari nen som pathum na an chawa United team ero som palina an chuk thong English Premier League champion lai table ma shoi mek tu ni bok Liverpool po an chak zo lova mol nei tu Crystal Palace chong goal ni goal khatin an lo ne he in khela hian Palace lam hian goal shot tum som paruk nein Liverpool mikhwal team hian goal shot tum som ni an nei thonga in khel pumpui thlira po Liverpool hi ball possession le in pass dikonga an chung nung zoka
Palace lam ero awa Mizo ka antrang thung team pahnih te Community Shield ta han loin matson to hin Crystal Palace si anchaka anin tumle masak bera po Crystal Palace si anchak le hei khela hi minute ko na le ka Kamada corner chui chu Gravenberg chon alo tau thla sar ke atak atla apoi ta le ani hian chiang zet main gola a chui luta Palace na minute ko na le ka ma an shroi der minute som pakhat na le minute som ni pahni na Crystal Palace en hun tha an nei zui le ngala Alison Becker chon tha takin adan sak ve an ne first half hun top ma shat minute som ni parukna mateta chon hun tha anei ve le ya ma se goal ban apet per dop maya first half a hian Palace si van nei deuh ta se goalie vel chu khung thei turin hun tha anin siam thei ani second half minute somnga pakuana dinglam atanga sobos lai ball vornu thazet chu Florian Burton gola achoya in hnai chil hlema se Henderson chon thatakin alo dan sak ani minute samruk palina a in her chuaka McAllister ball back fing zet chu isak chung gola alu puya akhungei don ni in langma se goal zone a chui lo hlau maya hei pui hi avan doi akal tluang angreng khop mai minute somriat pasari a in her chuaka Liverpool in ansipur ansu trenta Gravenberg ka ball vorlu thazet mai chu Keisa chung gola achui luta sala handball ngei niin langma se video assistant referee endik ani nuwa ball flow hi atidang lam lem lo niin alanga goal hi pomsak anni zuita ani hemi nu hian anin ne tok ngei do niin alang mana Liverpool hian annor na hle ma se Liverpool phurview ma se hun top don trap minute som ko pasarina hiucha ball tau chu gai chun alo teu per veleya enketia ke atak tlain ani hian chiang zet main gola achui luta hun atop zui ngal bok season kalme ka atum khatna Liverpool Premier League ka antlom zuita anne Crystal Palace lam ero hi chuan Liverpool hi azonin tumni an hna ani chi abok tihian Liverpool hi table hian khelruka point som panganen ma anna hruai zui zela Crystal Palace se khelruka point som paninen pathumna an chho thung club lian kan ti ho chaklo a in her chhuang nge ni don ni Chelsea lampo an chaklawa an mol Stamford Bridge sa an mikhol team Brighton chong goal thum goal khat ngotin an lo hne he in khela hian Chelsea hian goal shot tum som pathum nei hin mikhol team Brighton lam hian goal shot tum som pani an nei ve buka in khel pumpui thlera Chelsea lam hi an chung nung zo ka avan doi zo ka ero an tang thong red card an mu an tur deuh te po kan ti theyang chu ani in machon tur hian borok anei ngal khop maya pandit tong du tak mai karagar khan Brighton an khel thra anga Chelsea lu an du wangin Brighton player te hi an che tha hle yang trial an nei don ni te po alo ti zau ani kha in khel po atira train a mu nom ngal hle minute thumna Enzo Fernandez on free kick thatakin achoya Verbruggen chon thatakin alo dan saklau mai minute sobna Reece James on free kick chui vele yin Verbruggen bokhin thatakin alo dan sakle a khel tha angreng khop mai minute somni palina ain her chuaka Caicedo ball back fing zet chu dinglama tlan Reece James on gola athlo luta tiboi tu neilo Enzo Fernandez on olsam takin gola lo tau lutin sikhat fain ma an throi zuita anne first half a thil danglam athleng zui lova second half minute somma pakhatna Andre Santos achesual zau mai a ball akeng anget lutuk lova mitoma chon rang taka ron chu sakin Gomez satan ball ada phei vele chaloba tan ti theidang om to lova Gomez si chiang zet main apot thluwa red card a choi zuita anne Santos si adem zui thei hial ome red card hi Chelsea hian antur zui hle bok minute som sari pahni na Danny Welbeck chan hun thra aneya a free view mai ma se goal mauta a chui lo hlawa Chelsea team an him ram minute som sari pasarina an him thei talo kim talo tanana na chu an boi ta hle goal an chuata velam sir tang minte ball cross chu velam sira minte chon gusto chu chiang zeta abum nu hin
ko zet main ball across a Welbeck chon ko zeta lo tau ve bokin Chelsea goalkeeper Sanchez satan safe man ngai na awm talo ane an sipur an sut zui bok minute somriat pasari na Chelsea hian penalty choi ngai turangai an niya mase an him sham minte ball tau tur chu gusto chon alua chiang zet main a pet saka video assistant referee ron ani nuwa Chelsea hi maktakin an him hlau ane minute som ko pahni na ain her chuaka veilam sir transfer di kadilo ball vorlu thazet chu wafer chon gola tau phai hin dik par chon gola atau lut vele ma an shwai zuita ane Chelsea hian natakin an nor zuya golero an chuabelle minute som ko pasari na Mareskan disasi aya adu zok a shempong chu a chesuala a bol khallai chu midang pas atuma a pas chengang mai minte chun bol hi lo lak sakin gruda tan a peya gruda hian Welbeck pe vele hian ani hian cheng setin gola a chui lut ane gol danglu bel lovin Brighton lam hian mol nei tu Chelsea hi gol thum gol khatin an hne zuita ane ti hian table tharbera Brighton hi point riat nen pakwana anin chuan chawa Chelsea lam hi khelruka point riat nen pariat na an la om ve sham bok he inelna champion tura kanrin zingami City lam point home an hlo chuaka an mikhwal Burnley chu gol nga gol khat ngotin an chop he in khela hian City lam hian chakphu zokin an khela in khel pumpui thlera gol sat tum somni pakhat te meu mai an neya ball possession le in pass dikonga po an in thlau hle in khel bul an trana Etihad Stadium a in khela hian minute som pahni na dorgo chon chak zet main ball alu puya velam atanga mi pahni abum nuwa gola achoi Dubravka chon alodan saka Estef chon chiang zetin anlama achoi lut zui ta thong anne City lam hian sikhat fain ma an roi zui bok minute somthum pariat na velam sir atangin Hartman a ball cross Burnley tan Anthony chon achoi lut veleya City defending achle kan ti thayang chu first half a thil dang lam thleng aum lova second half minute somruk pakhat na Tijani Renderson ball athon lu chu Erling Haaland chon alo tau le ta ball kalphai hi Matheus Nunes son chiang zet main gola a volley lut anne gol ni gol khatin ma an roi zui bok minute somruk pangana dinglam atangin Matheus Nunes an ball across phai veleya Oscar Bobson alo dang lut nge ni hin alanga ma se video assistant referee an indik nuwa anlama gol khat lo khung to tu Estef chon anlama hian moizetin alo pet lut chunile pekin gol ni akhung na ni che hin ma se anlama ve ani thong minute som ko ain her chuaka dokon velam atanga ball athon lu chu Erling Haaland chong gola thazetin alo pet lut veleya Dubravka tan dan man ngai na homlo ani ber mai minute som ko pathum na gol an khung belle Burnley an chesual leya chesol hi tu dang nilovin anlama gol ni khung tu Estef bokha anne anunga Haaland ading ti ashelo nge ni ball kang lai chu nunglama atau le ta Haaland loading chon thazeta ball hitlan lu puyen ti boy tu omlavin gola achui lut anne gol thum chu Estefen akhilai tinani chu gol ni anlama atiluta anlama gol lut tora Erling Haaland assist bok anne ti hian City hian gol nga gol khata hne na changin point hum an hlo chuaka table tharbera po point somnen pasarina in suan chavin Burnley hi relegation zone sompariat na an chuk thong Kartop in khel ngai ven hlomer te po kan ti thayang chu Newcastle United le Arsenal te game mu nom zet maya Arsenal team in point hum an hlo chuaka champion tum team hian sipur masa zoka tongma se set piece an man thiam zia an mang tangkai leya moltai tu Newcastle United hi goal ni goal khatin an hne he in khela hin mol nei tu Newcastle United hian goal shot tum riat na hin mikhwal team Arsenal hian goal shot tum som ni an nei thonga in khel pumpui thera po Arsenal hi an chung nong filor lak anne soita kangin he in khela hin borok atang khop maya minute nga nele ka hun tha kan mungal eberichi eze chon hun tha ne hin ball a ches thlak nuin gola a choya
Masenik pup chon thatakin alo dan sakman ram ane minute som pangana Arsenal chon penalty lo chuak ngei turangai an ni ya Newcastle ball lu puyen akavelamin ball ala per phaya Nick pup chon akein chiang zetin alo dan sak Nick pup chon chiang zet meng Newcastle alo to thlowa maktakin referee han penalty apelo penalty ngei tur chu niin alang thong minute som ni pangana Leandro Trossard chon hun thabik anele mase goal ban apet per hlau maya Newcastle United anhim le shram minute som thum palina velam sir tangin Newcastle United in corner anchuya Gordon hian Sandro Tonili tan ball pe phein ani hian gola achui pheya German striker ultimate chon gola chiang setin alo to luta goal alu ma chen ama lo check to Gabriel chu aso fret ni hin alang bok second half antrana minute somni parukna Newcastle United tan ultimate le Jacob Murphy ten hun tha an nei veleya goal ban pet per omle dopin Arsenal team anhim vele sham minute somriat pahni na Gyökeresan box chunga ball tlan lu puyen mase thatakin achui man lem lova Newcastle United anhim vele sham game boruak atranga soita kangin team pahni te anin norton mol maya atop lama hichuan Newcastle United undefensive to khop maya Arsenal team in goal khung nge tumin an nor thong minute somriat palina goal an khung tange nge an nor na boka velam sira ding Declan Rice so Odegaard chon ball pe phein Rice in goala avor phei ngala goal paitel kanti mai thin Mikel Merino chon moi zetin alo tau lut achip chhon lut tepo kanti thayang chu moi tak ane minute somriat parukna Arsenal anhim vele shram dinglam atanga elanga bolu puicho gola across pheya Gabriel chon aban pharme win ball hi alo ben thlak sak video assistant referee endik ani nuin elangan ball across ma chi hian Gabriel hian ball alo tok mat sa zoka ngaidam ani tepo kanti thayang awan nei hle Newcastle United hian hun khoral dan ngot anzun la yin Arsenal lam eroin natakin annor zui zela chak antumti achiang le anthora po ansing tange nge ya minute som ko parukna corner kick lo chuakin corner hi Odegaard chon thazetin achui luta Gabriel chon moi zetin alo to lut vele 2-1 in ma an shroi zuya comeback ro pui chiang zet mai anlan tir ta anne hei ba goal dang alu bel zui talava Arsenal team chaklo mai tura ngai team hi hun top lama comeback in point hum an hlo chuak tihian Arsenal hi khelruka point som pathum nen pahni na chawin mashroi tu Liverpool chu point ni chawin an phak to lova Newcastle United lam hi khelruka point ruknen som pangana an chuk thong anni ho ba kan Tottenham Hotspur lam point khat an hlo chuak rama mikhwal team Wolverhampton chu goal khat ve in pein anin ne tok pui Hein khelhan Wolverhampton tan beno chuan minute somnga palina ma an hroina goal a khonga hun top ma hret minute som ko palina Tottenham Hotspur tan palinia chon an siphor asud vele hei ba goal dang alubel zui talava team pahni te goal khat ve in pe hian anin ne tok zui ta ane tihian Tottenham Hotspur hi khelruka point som pahanen palina an chuka Crystal Palace son an ron le pelta ane Wolverhampton lampo point khat lo chuak ve ta hin table mong bera an la om thong Spanish La Liga lama lut vele ta ila kartop in khel monam tak Madrid derby a Atletico Madrid in nena an changa kumsom sari no atum khat nan Real Madrid laka gol nga khugin Real Madrid mikhol team hi gol nga gol ni ngutin an lo sop hein khela hen Atletico Madrid hen gol sat tum som pathum ne yin Real hen goal so thi tum ruk an neya targeta so thi tum ni chau an nei bok soita kangin he in khela hin atira train game bo rok atang hal khop maya minute som pali naleka molding lam sir tra Simone ball vor lu cho Robin Lee Norman chon chiang zet main gola atau luta sikhat fain ma an shroi zuita ane hemi nu hian Atletico Madrid hen goal dang an khung bel leya offside wanga pomsak an ni talo thong ane minute somni pangana
Arda Güler ball verlu thazet chu Mbappe chon fal takatlan lu pointing lam sira teng goal moi bik akhunga an sipur aron sut zuita ane minute somthum parukna mol veilam sira tang ball fingzet ron thon lut to Vinicius Junior chu alang sar khop maya a ball verlu hi Arda Güler chon lo volley lutin goal ni goal khatin ma an shroi zuita ane Atletico Madrid hian nor zui zelin minute somli pangana ko ke ball verlu chu Alexander Sorlo chung gola atau lut ve leya goal ni ve vein pe in first half an trin zuita ane second half hian Real hian an ngam lo khop maya minute songa pakhatna penalty an choi zui bok penalty hi Argentine forward Julian Alvarez chung gola achantira ache that achun zom zel ane Atletico Madrid hilang sar chho zelin minute somruk pathumna free kick anhlo chuaka yat somni palizet atangahla tangin Julian Alvarez on free kick hi achui luta goalie goal nin ma an shroi zuita ane anna du tok talo chewa hun top ma shet minute som ko pathumna baina ball pecks thazet chu Griezmann chon moi zet toi zet main gola achui luta alir lut teng teng ane goal dang ero alu bel zui talava Atletico Madrid hian goal nga goal hne hne na changin Madrid derby achun achung nung zok an nita ane ti hian table tharbera Real Madrid hi pahni na chukin points som pariat an neya Atletico Madrid hi points som pahni nen panga na an chho thung he inel na champion lai Barcelona lampo an chaka an mikhol team Real Sociedad chu goal ni goal khatin an hne Hein khela hian Barca hian goal shot tum somni pahni na yin Real Sociedad hian inkhel pumpui thlira an ngam lo hle inkhel tira tangin Barca lam an lo omzo ka golero an chua masa zok thung minute somthum pakhatna bagzeta siam sak atangin Odell Zola chun ma an shroina goal aron khonga Barca hian nataka norlet ngalin minute somli pathumna Jules Konde chon Marcus Rashford siam sak atangin an sipur sud na goal aron tau luta goal khat ve vein first half chu an trin zuita ane second half hian Barca lam hian goal khung ngei tumin an nor na khop maya minute somnga pakwana Lamine Yamal ball verlu thazet mai chu Robert Lewandowski chon atau lut vele ma an shroina goal anita chi aboka hemin nu hian hun tha in siam le nol ma se goal dang alubel zui talava Barca hian point home an hlo chuak ti hian table tharbera Barcelona hian point home an hlo chuata ka wang hian chaklo team Real Madrid chu le pelin Kelsaria point som pakonen ma shroi tu thar an nita Real Sociedad lam ero an che tha tok lo chun zom zelin Kelsaria point nga nen som pasarina an chuk thong Italian Serie A lama kartop in khel ngai event lo bera AC Milan an chaka Milan hian an mikhol team champion lai Napoli chu goal ni goal khatin an hne teibula ma shroi tu ni in chu in khel mu nom taka hian AC Milan tan minute thumna Salome Carson ma an shroina goal a khonga second half minute somthum pakhatna first half minute somthum pakhatna Pulisic an goal ni na khung lehin second half minute somnga pasarina estupinan churet kat ma no chho ania Milan team hian an tuar zui ta hle minute som rukna penalty tangin Napoli tangke DB chuan an sipor sud na goal aron khonga Napoli hian goal khung bel ngei tumin na takin an nor leta hun tha po anin siam hnem hle ma se Milan lam hi an tang tuan theita point thum hlutak an hlo chuak ti hian table tharbera AC Milan hi azona tumli chakta hian table apo ma shroi tu thar an nita Napoli ero atum khatnan chaklavin table pahni na an chuk thong German Bundesliga lama Borussia Dortmund po an chaka mo nei tu main so sini fain an ne hein khelain Borussia Dortmund tan Svensson le Adeyemi ten goal an khonga point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Borussia Dortmund hi point som pathum nen pahni na anin suan chawa awan doizok main zero point li nen som palina anum ve mek bok League 1 lama table ma shroi mek tu
Paris Saint-Germain po an chak chun zom zela mikhwal team Auxerre chu Sydney fain an hne Paris Saint-Germain tan Zabarni le Baraldo ten goal an khunga point thum hlutak an hlo chuak tihian Paris Saint-Germain hi khelruka point som panganen ma an hruai zui zela awan doi zok tang Auxerre lam ero point ruknen som palina anom thung Inke result lam chu ka santa ila football Thu Leng lut chho donang o tun trum chu Hurricane an record thar asiam chungchang atangin bul tran don ta ila Hurricane chuan football chanchina Europe top 5 league kan hanti angchi tanga goal za khung nana game motlan ber record asiam chungchang an zona chu achanga Hurricane chuan Erling Haaland le Ronaldo te record ka khum don ti ha ka shelok big lova in khel azo nuwa kha record kha ka hre chau ane kalom emema ka in chuang ve emem bok he hmuna hian thil ro pui ti tumakal kaniya ka tumang ka ti lo tling thei hi kalom hle chuaya poimo zok chu team tana thataka in lan hi aniya chu po chu ti chhozel ka tum bokang goal za khung rang thei ber record ka siam hi kalom emema in chhon na po tam tak min pe ane chu ba ka chuan keima in fui phurnan te po ka mang chho me ka he team no tlin na chan pui hi ka thil tum ani re ti hin Hurricane chun asoi zui bok Crystal Palace laka antlom hnuwa Liverpool team enkol mek to Arnes lo chu athin arim khop maya atong kampo ain veng man beu lo ni hin alang tlat mai media ten ankom na Jeremy Frimpong chu walau takin asoi sel ve tlat mai Arnes to chon in khel azo hnu khan keima ni bak dem tur kan lova kan defending kha du thu asam lo emem ane gol khung tum ringot an oma tlarnung ven tum lem lo le counter attacker in ngat ringot kha engemaw zat an oma player pakhat phei kha chon ati lo top tur atiya enketi khan veng tu anei mi lo ane khalaya lo tur kha chu in hriat karinga ball perlet tlan lo puitum ringot khanin alo khosa ane chu thil ti lo top tur aniya point khat kha point lo chu lo ai chon alahim tho ane chu tiang tilova aventur veng lova alo wa chuak dei kha ati lo top tur aniya kha kan chak lo chan pakhat chu ani tin asoi aming merin soilo ma se Jeremy Frimpong ti ero achiang hle Manchester United po an chak zo lo hnu khan result thra nei lo ma se an tlap ho tu singami Sergeant Redcliffe chon an ban lo tur thu asoya BBC nan tarlan danin Ruben Amorim hian an rin na an langa chunzom tur thu asoi kan hriat tlanang khan season kalmeka United team an che khop maya an chak lo chhodeu mol ani ber mai hemi wanghin an ban do nin thom aleng na sakhop maya Graham Potter nen te po seizom an ni man ane amai ro chu BBC kaltanga he thu aron lanta ka chuan Amorim hi United club ho tu te hian an na chorzui don ta a ang hle Steven Gerrard ta thu soi hi kan pom zong ani hlomem le Gerrard chon ka prime tak lai ka that wang lai tak khan han clear le ta ila Liverpool kha chu soi ngai lovin ka thato ka Liverpool team tana khel tur khan ka fit tok ane Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur mai ba ka Bayern Munich, Paris Saint-Germain le Napoli te tan po khan in fit takin ka in khel theidon ti ka chianga ma setlap pakhat team tan ero ka fit to ka ngimti ka soi theilo anne chu khati hun laya Barcelona team tan khan aniya an game khel dang kha amak emema ahar sa emem bok an tumpui te tan po zirchin har sa tak aniya chu tiang khop chuan an game khel kha a hau tak ane Barcelona team tang kha chun ka fit to ka ngimti ka soi theilo tin asoi Chelsea lampoin code of site in Atarlan danen January transfer kongka loin hong tora Manuel Locatelli chu senglu antum do ni hin alanga Juventus midfielder senglu tur hianin sumpo the chunol antum thu puan ane Locatelli hi tun din hona Newcastle United Aston Villa le West Ham United mai ba ka Leverkusen te point senglu tumin anhel ve mek bok Liverpool lam point thu thar anneya CF Bayern Newsin Atarlan danen
Bayern Munich defender Upamecano chu Liverpool hian senglu antum ngei thu puan ania season kalmek atop huna Upamecano hi free transfer a senglu antum don ane Leverkusen team tana inland mek Alex Garcia point huthar aron neya Garcia chan tun din hmuna Barcelona team a hian Lamine Yamal hi apoimo bertin an soi thina hei hi thudik tok lo ane kangai dana chon tun din hmuna Yamal hi player thale an team tana mi tangkai tak chu ani nge ya ma se ani aya poimo le tangkai jok chu Pedri hi ani ti hian Alex Garcia chuan asoi Football pandit na thokmek Greg Burley point huthar aron neya Enzo Maresca chu aron kap zau mai Greg Burley chon Chelsea team boina ber chu an coach siniin karsia a Club World Cup an champion hi achuang emema Premier League alo har sato boknen chu aninda lian lutuka inpha hnoina an nei du lo hi an tan chun apoi hle Khovel champion tin an por emema chu hnu hniam an ni mek ane Club World Cup an champion hachu hun kalto ania soizui angai to love tundin muna chon Premier League insorbing hi until ti tur ane chutiang nilova Khovel champion kan ni ti an por reng ani chuan nasataka hnu hniam an ni nge yang tin asoi Manchester United lam point huthar anron nei vele ta nizan lama khan Levante striker Carl eta ekong chu senglu antum thu puan ania eyong senglu tur hianin sumpo the chuanwal anin huam bok Carl eta eyong hitun din hmuna Chelsea lam point senglu tumin an hel ve mek bok Arsenal team ina senglu tuma an hel na sat mai Arda Güler point huthar aron neya nizang khan Real Madrid chon shal antum lo thu an soi chiang tatlat mai Güler hi tun haya Arsenal nen soizom an hlo angreng khop maya ma se Real Madrid in hetianga anron soita ka chuan an sengnu thei arinom lo chhotran ta hle Juventus nam point huthar anron neya an club sporting director Kelini chuan Dusan Vlahovic chu zornai ani thu ni jang khan aron soi chiang ta Dusan Vlahovic si tun din huna club thar zom adu thu te po alo soi towa English Premier League atangin Chelsea mai ba ka Liverpool le United nen te po soi zom an ni me ka Kelenian shan an phal thu aron soi ta ka chuan achu arinom chhotran ta hle ole hatichin hatun trumatan ni mai se thlir to te channel mingai lutsak thina inchunga lom thuga sei tak meu ane like share le subscribe button min han lak pui le ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le zel don ne